Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Superintendent of Police ka East Khase Hills Oba Vivek SM ulapan bana patba ban Khang ban Ïaid ki kalihe bakanthop ki trok bat ki bus haga surok haki Bynta hajan ka Haduh khola dham 101 area of Shillong nakadaw jing pentrei ka surok Shillong dawki kini ki kali ki de ban Ïaid na sanmer bat Ïaid lingba shaphang ka surok bandet che ulum Shillong pomlakrai ban kiu she Shillong katba yikitu ki bade ban Ïaid na rilbong kin hab Ïaid shaki Bynta ka Anjali Point, Shabarik, Shadhankati, Ter, Fire Brigade, Light Corps, Pamlakrai. Yabaro ki kalihe ki bawan na Nongstan, Maungap, Kiriban Ïaid na Mamaram, Shalaumei, Umsaw. Katbay ki bawan na Penursla bat Sora Kiriban Ïaid na Hanyomer, Shamaungap bat Ïaid Shamamaram. Yaki bus school pat ki bawan na Upper Shillong, Ansha ban Ïaid na MES Point. Lamanaru iki kali bikin penher palat hakabalabu ika speed limit 4 km per hour haki Bynta jongga 101 area. Yakini kijing batha baro le pentri kam Naduh menta kasngi Haduh ka khat pra Tarik menta hi ubnai.